tibayule ke hi coach rema or remro ta min ti theyanga voini hianin posture patni kan endona recovery ta na poimo inkhel mi te kan ni chuanin coach ten min how thinanga ti hian amsu kunsu dingro tuma thu su te kan ti thin an ti thin tak na khoi nge dikber kha voini hen kan endon ha chumi tur chuanin research omsa kan enangai kan research en tur hi sakni som pakua ami Journal of American College of Sports Medicine in unpublished effect of two different recovery positions during high intensity interval training. High intensity interval training here in sports. Amimik ne chu ba hei khang ani ta he research hian in meichia football khel division 2 football khel an mang ta an kum hi kum so bre tanga somni patni borvel an thang chuak ta chuanin an data an lockdown hian in high intensity interval training HIIT training session ni an nei puya session khat zo zela hanin data an la an ta ni chuanin kan share tur chu hemi data an la ma hian an mut ma zana an mut ma dakar sari la oma khanin caffeine emo performance enhancers dang kha in an phalo ta ni session khat anan zowa data lak chu HRR heart rate recovery chu kan thia tangai ta kan heart rate kha engtiang asang ta ni exercise kan lak chuan aron hniam chak le dan kha an lak chu ni ta chuanin VCO2 carbon dioxide kan eliminate zat chuan tidal volume chu one breathing cycle hetia kan tholu ta kan chuak le ang hianin kan thok chuak le khanin kan lungs air exchanging zat ni om ti khani me ta chuan ZOA hi term kan thia ngai na kina ZOA por ni me thita ZOA b ka hianin kan thia tu chu a zone of abrasion ti ni ta ZOA hi kan diaphragm kan diaphragm an zirin a thain thalo theita om zia chu kan diaphragm chu respiratory system ni me ta kan ribcage noya om ta diaphragm kha ribcage nunga external thoracic extension no om hian kan kun dewa he ban phar page on thoracic extension om hianin kan ribcage hian ti hianin kan diaphragm kha aron norta khami khanin breathing ati khara de thin zo ta ni chuwang chuanin optimal lova chuan external rotation of the ribcage can be theta so an internal rotation of the ribcage through flexion lumbar flexion om khanin optimal position in om zo ti kan thia ngai ta chuanin tuna results kan enang enge results HRR heart rate recovery big hands on the knee position here sounds ka hands on the back of the head exactly near 22 beats per minute in an thawni so number 1 HRR remote hemi hands on the knees position at hazoka VCO2 levels ang zongpon hemi position hianin hands on the knee position kha asang zok ti kan thia turania chuanin tidal volume an enle tidal volume po air kan lang sa one breathing cycle air exchange po khanin hemi hands on the knee position here sang zok ani hands on the back of the head chu an conclusion po research conclusion hianin hands on the head position hands on the knees position hi athazok ti an conclude chuanin infiam mi emo exercise la te kan omani chuanin court te football field te ti hianin kan recover kha athazok ti zonga ban phara kan lumbar flexion kan khanin recovery kha optimal lo ti kan thia tangai kha voina ta na kan review the chu ni se hemi ai thar de let hi om le to research sang ni som ni pat ni ami zo chu karon cover le tur ngai la tikhanin evidence base ania science base ania coach tenemo trainer tenemo ti hian om to su anti suanin hei optimal position ani lom anti chap donia